Upozorenje, ovaj video sam snimio noseći kroksice. Vidi, cijeli squad, čitav squad ovdje. Čekaj, imam bombu neku, nemam, super. Mislim da nisi trebao to. Pa probat ću šta bude. Opa! Bravo! Bravo! Tu će desno. Ala! Meci, hvala. Gdje je ovaj zadnji? Neki je lego. Misliš? Korona! Eto. Ej, I'm back. Ti ne znaš šta si propustio upravo. Pošto šta si ti propustio cijeli skod? Samo vidim da imaš 7 kilova da su tu mrtvi ljudi, već da vidim. Okej, kao što možete vidjeti uključio sam facecam, to jest handcam, jer mi se vide samo ruke. Ali da, ako želite još ovoga, pišite u komentare, a ako ne, nemojte pisati. I to je to, nastavljamo. To, hilaj se sad ide lijevo. O ne! Ti mene kolje! Od čega? Wow! Vidjeli koji se voze? Wow, pucaj! Daj, možda će stati. Stali su! Znači, ja sam ko Batman iznad njih. Čekaj. Vidim jednog lika. Nokan, još jedan. Čekaj, spušila sam im gumu. Pazi sad ovo. Znači, ovako ti je profići, ovako Shroud igra. Ti nisi normalan. Oj! Vidi lika, hilaj se tu. Ej, pozdrav prijatelju, ej. Treba biti mrtav, samo ne znam kako nije. Idemo i rašiti. Samo da... O ne! Nemoj rašiti. Oni su već tu, mrtav sam. Ne! Obojicu sam ih ubio granatom! Što? Nova. Vozi se. Pucaj, ali moraš sam, ali moraš još ispred, Ma nema šanse da ga hit. Koraci! Tu ili gore? Kuju. Još desno. Rašaj ga. Eto ga. Levo. Majke ti mile. Recoil 0. Likoj. 245 hitan jedan, iskočili, točno na početku mosta. Nokan jedan, još jedan. Kako je dobar koji je bio, trči preko mosta. Ajme, meni ovaj QBU. Još neko vozi. Obojica mrtvi. Samo hrabro, znači glovo. Ma daj me nek volje. Ojo, noko sam ga. Neko vozi. O majko draga, ja bježim. Bravo, jedan je low. Bacio sam bombu, jedan je umro. Nokan jedan, svi mrtvi. Čekaj, hilam se. I tamo... U kući samo. Već iza vrata. Mrtvi obojica. Šta misliš, mogu skočiti u auto i kliknut F prije da uzmem damage? Čekaj. Ajmo, 3, 4, sad. Nisam dobio damage. Sereš. Predobro. Kako odletio čovjek? Dođite pa karatus. Sad će doći moraš čekaj. Do metara si stari moj, di da dođe. Svako 2 sekunde se dođe novo. Ajme meni koji sprej, šta je ovo je? Jesi uspio? Dolazi na tebi, ovaj mlađe ništa metara. Ti njih trojicu ubijaj. Oj! I da, neko me pored kućice tu. Pored kućice, čekaj, hilam se. Roknuo sam ga, jako je low frajer. Ja leži, drugi još tu. Lijevo. Mrtvi obojica. Ti su svi ljudi, šta je ovo? Mi smo znači na sredini mape. Likovi dvojca! Ispred nas! 335! Mrtav jedan, još jedan je tu. Mrtvi obojica, nokani. Idi hubi. Bravo. Još dvojca. Di je? Vidim ga? Iza stijene. Mrtav, mato, bro. Čekaj, di je? Mrtav, svi mrtvi. Čekaj, dižemo. Čekaj, ja mi daju, pazi ovo. Gledaj, gore je. Gledaj. A, su ti je frajer. Zapalio se ga, gori lik. Si vidjela? Dvojica mrtvi. Ja mi daju. Pazi, molotov sam bacio gore. Crko od molotova!
Ja na drugu stranu moram. O ne! Pa na drugu stranu. Vozim se! Voziš me na bagiju! Šta se događa? Vidim ga? 275. VSS. Ma šta? Ovo je antigravitacijski. Ima groza u njemu. Vidim ga? Drugi tu u kući dolazi. Mrtvi obojca. Bravo. Dako te ga granatom! Tu stoji. A, vidi mi. Ne, bravo. Prijatelji moji tu negdje. A. Dobri ga. Ma daj, šta je ovo je? Raša me, vidi ga. Sakriš se sam. Treba mi vesta. Pazi, baciti neke. Ma nek baciš to Baciti već. nešto. S leđa. Leđa. Di je? I su svima frajerave, super. Da, ali se pucaju međusobno, pobjeda. Opet ista pozicija. Treba u zonu. Haj bog prijatelju, Ti ješ crknut. Haha. Veseliš tuđe nezrači. Pa šta? Sam si kriv, sami su se. To je najgori fight koji možeš odradit izvan zone. Znači ako si izvan zone ideš pucat nekog, moraš biti siguran da ćeš ga ubiti, inače si mrtav. A, to je blizu. Ma šta? Ja to mi prijatelj. Oooo, GG! Aha, neko vozi iza nas. Da. Idu za nama. Ishitani su. Ide ti. Ide ga dići. Bravo, ma to je to. Su dolje, prošli su dolje, a? Ček, prvo ću im doći s leđa, čekaj. Pušam ih s leđa. Vidim ih obojcu. GG, stari moj, šta je ovo bilo, ljudi, neko vozi! Da! Skače neko kroz prozor tu pored mene. Čekaj. Vidim ih. Stigni. Odmah pored. Da. Tu su. Nokan jedan. Hilam se. Iskočio mi tu pored mene. A, rip, mrtav sam. Završio sam ti. Frajer u kućici pored mene. Tu si još jedan, levo od tebe. Ujoj, tu su dvo... Mrtav, ubio ga. Ovdje su dvojica, ja sam jedan. Još jedan, vidi si ga tu levo. Eto ga, vidi si se tu. To. Svi mrtvi, svi mrtvi. Ali ti baš moraš ona... Da. Nema lutkice. Šta nema lutkice? A ne, ovo zatvarat vrata, daj čekaj. Pa da. Šta je ovo? I to je pucao. A vidi mi dolje! Ne znam, pojma kuću. Nokan jedan. Lijevo. Znači prva ova kućica na bootcampu. Ja, ovo te ježi. Čekaj, bacit ću im bombu. Ne, sad ću im bacit molotov. Ovo ispred nas. Da, točno ovo tu ispred nas. Čekaj, bacio sam molotov. Skočio! Vidim, Dvojte, digu ga. Nokan je s molotova! Mrtvi svi. Aha, drop je tamo u vodi. Treba si ga pustit da ode. Šta rade ovdje? Gore za nja, mislim. Evo ga na dropu, vidio si ga? Smoku, ispred smoka, vidi ga. Bravo. Easy. Šta? VSS. Wow, leteća strijela, pobjeda, vidio. Znači idemo u buggy i zaletit ćemo se unutra s buggyjem i roknuti. Da, gotovo, odlučeno je. The council has decided. O, da. Čekaj gore! Ne, gotovo je! Ja sam živ, di su ljudi? Vidim jednog. Mrtav jedan. Ivan Filipec. To je neki naš čak. Bravo! Smo ih obojicu ubili. Da! Sam ti rekao da će radit. Idemo! Da što napraviš backflip? Ne znam. Wow! Evo ga! Na krovu sam! Sad znamo kako doći na krovu.
Kako da se popnem gore, Gore, ispod, točno ispod tebe, kut, ispod tebe, gledaj. Vidi ga! Mrtlivac, jedan smrtljivi. O Bože. Lop. Da, mogu to ubiti trubio. Pa. To je taj s augom. Obojica mrtvi. Tu je neko. Došao sam mu iza leđa. Trebamo ići s motorom, samo ćemo umiti. Da, liko vidi, Čekaj. Stani, Jese. Vest. Hitan dva. Ishitao sam ga u motoru, sam ga ishitao, ej. Da, majica. Taj muču. Jedan desno. Desno od ove male kućice. Vratio se. Sakrio se. Šta, kućica? Da. Hitao sam ga. On je meni jedo. Čekaj malo. Ovo je M. Još čekaj, dolazi. Vraćate, idi. Di. Vraćate. Evo ga s motorom, desno. Rokti ga. Već izašao. Bacio mi je molno. Lijevo je, iza, Mrtav. Bravo. Drop. Na drvetu je drop. Na drvetu je pao pogled, 325 gore. Vidim lika na krovu, lik na krovu. Di, aha. Nokan, nije nokan, kako nije? Tu. Gore! Mrtav nokan, ne znam gdje je drugi, tu je negdje drugi. Bravo. Gore na krovu se opet... Šta je ovo? Znači, ja stojim kroz fotelju. Di su liko? A vidim jedno. Ja imam kanteca. Evo mrtvi. Mrtvi. Šta imam 5 health-a. Dobro, healaj se, ja te čuvam. Mrtav! Crko je neko na pod... Još jedan. Mrtav jedan. Dvojica su, još jedan lijevo, Čekaj, si ga roknula. Bravo, još jedan skače. Dolazi. Mrtav. Gle kako skin ima frajer, gle me, molim te me pogledaj. Nažalost, sam vidla. Aj! Pa daj, koji kus... Mrtav. Ovo smrad! Hitan. Obojica su to, tu su obojica. Da, idemo, čekaj, bacim bombu. Čekaj, bacam bombu unutra. Mrtvi obojica. Da, ovaj drugog granatom. Eto ga, frajer me gleda s prozora, vidi ga. Mrtav. Za te velike kuće u kojoj sad ste. Dođi Marijan, brzo. Uli, teško budala, pa ovo nije. Još jedan! Mrtvi. Kako te ubio? Daj se okreni. Kako da ti umra? Od čega si ti napravljen? A mađeš mu letiti u vjeru. Gle ovo. Ma daj. Bravo. I neko drugi će me. Nemoj ići. Znam. Evo ti ga. Lijevo. Izađi van. Ovako te čeka tu, izađi van. Nema metaka. O ne! Zona! Ali abdi! Snake. Kao... What the... O! Lik me čeko tu! Pucaju se. Hila se. Ja ne mogu vjerovat kako je MK14 dobro puta. Rano sam pukao. Hitao sam ga jednom. Niko iza nas blizu! Hitan lik. Da, neko je tu jako blizu, vazi. Čekaj, vidim ga. Kod kamera, čekaj da se ovo bođe pravi. Ja mrtav. A? Obojica mrtvi, to, tam pored onih kućice. Čak sam ga i hitao sam jednog lika, ali tu je bio još jedan tim koji je puto desno. Ne, dvojica su. A imamo ga, možeš pitati opet. Ishitani. Čekaj, bacam flash. Ajde, super, gledam. Mrtav jedan. Hitan, bravo. Još jedan, iza stijene. Jako low. Jedan desno, ti idi lijevo. Aj. Sika. Gotov. Likovi se dovezli. Šta rade oni, je? Oj! Di je? Ti si ja? Da, skočio sam u facu. Molim. Jel ima neke da se mora... Lik gore stoji. Čekaj, idem im s leđa. Tu u kući do mene su dvojica. U kući do mene. Mrtav jedan. Mrtav drugi. Svi mrtvi.
Ajde, ja sam na krovu. Ajde, idemo obojice. Obojice smo na krovu. Polako vozi, molim te, crknut ćemo. Vozima super. O ne! Mrtvi smo. Ti više nisi na tukšaju kod mene. Ti si stari moj skroz. A ona namjena, znači, samo da umiremo je. Ti kod mene skroz. O ne!